turabaramukije cyane mwe mwese muri gukurikira amakuru yacu Igika TV Rwanda. Tuba twagarutse ngo tukugezeho amakuru ababyutse avugwa muri iki gitondo mu duce dutandukanye tw'iki gihugu cyacu. Uyu munsi turi tariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2025. Reka tuze kukubwira ko mu karere ka Rutsiro wari uvuye kugororerwa Iwawa akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 5. Turaza gukomereza mu karere ka Rusizi aho abantu bane batwawe n'umugezi wa Rubyiro, babiri bahita barohorwa gusa bari bamaze gushiramo umwuka. Turaza kandi gukomereza mu karere ka Rwamagana tubwire ko umusore w'imyaka 21 yaruhamye mu mugezi wa Muhazi. Reka aya makuru ndetse n'ayandi tugaruke tuyarambura mu buryo burambuye. Murakaza neza mu makuru ku buryo burambuye. Amakuru yacu reka tuhere mu karere ka Rutsiro aho uwari uvuye kugororerwa Iwawa akurikiranyweho gusambanya umwana w'imyaka 5. Uyu ukurikiranyweho iki cyaha yitwa Ndizeye Eric, atuye mu karere ka Rutsiro ndetse akaba amaze iminsi 10 avuye kugororerwa Iwawa. Akaba yaratawe muri yombi aho akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 5. Icyo cyaha akaba yaragikoze mu myaka 6 ishize. Ndizeye yafatiwe mu mudugudu wa Mpinga, akagari ka Bunyunju, aho mu murenge wa Kivumu kuri iki cyumweru gishize. Ni nyuma y'amakuru yatanzwe ko ari kwidegembya. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba SP Karekezi Twizere Bonaventure yahamirije ikinyamakuru Igihe ko aya makuru ari impamo. Avuga ko nta muntu ushobora gucika ubutabera bw'u Rwanda ngo bimubere amahoro. Yagize ati nibyo uwo muntu turamufite kuri polisi, n'icyaha bikekwa ko yakoze mu mwaka wa 2019. Yari yaratorokeye mu mujyi wa Kigali aza gufatirwa mu bindi byaha, yoherezwa mu kigo ngororamuco cya Iwawa. Asoje kugororwa nibwo yagarutse iwabo aza gufatwa ari nabyo ari kubazwa muri aka kanya. Kuri ubu Ndizeye afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kivumu. Ingingo ya 14 y'itegeko nimero 059 akarongo 2023 ryo kuwa 4 Ukuboza 2023 rihindura itegeko nimero 68 akarongo 2018 ryo kuwa 30 Kamena 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Riteganya ko iyo gusambanya umwana bikorewe ku mwana uri munsi y'imyaka 14 ubihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cya burundu. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Rusizi tubabwire ko abantu bane batwawe n'umugezi wa Rubyiro, babiri bahita barohorwa gusa bamaze kuhasiga ubuzima. Abantu bane mu murenge wa Gitambi ho mu karere ka Rusizi batwawe n'umugezi wa Rubyiro ubwo bageragezaga kwambuka imvura ihise. Babiri babanza kuburirwa irengero baboneka ku munsi ukurikiyeho bamaze gupfa. Abatwawe n'uyu mugezi ni abagore 3 n'umusore umwe bari bavuye kubagara umuceri ho mu kagari ka Nyamigina umurenge wa Gikunda Mvura ho mu karere ka Rusizi. Uyu mugezi wabuzuriyeho ubwo bambukiranyaga bava mu gice gihuza umurenge wa Gikunda Mvura n'uwa Muganza. Abaturage bagerageje kubatabara bakuramo babiri bakiri bazima, naho abandi bari bamaze gupfa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitambi Niyirora James yabwiye ikinyamakuru Igihe ko iyi mpanuka yatewe n'uko abaturage batambukiye ahari ikiraro. Asaba abaturage kujya bitwararika. Ati babiri bakuwemo umusore na nyina bari bahungabanye cyane, bajyanywe mu kigo nderabuzima cya Mashesha bari kwitabwaho n'abaganga. Gitifu Nirora yihanganishije imiryango y'abagize ibyago, yongera gusaba abaturage kujya bambukira ahari ikiraro kuko gushaka inzira y'ibusamo bishobora gukurura ibyago birimo n'urupfu. Yavuze ko bazakomeza gukangurira abaturage guca inzira zemewe igihe bambukiranya iriya migezi, haba mu nama bagirana nabo ndetse no mu nteko z'abaturage n'izindi nama, kugira ngo uko bagenda bumva ububi bw'iyo migezi bagende bagerageza gucika kuba bakwambukira ahatarabugenewe burundu.
Reka amakuru yacu tuyasoreze mu karere ka Rwamagana tubwire ko umusore w'imyaka 21 yamaze kurohama mu mugezi wa Muhazi. Umusore w'imyaka 21 wakoraga mu mushinga w'ubworozi bw'amafi ukorerwa mu murenge wa Munyinya mu karere ka Rwamagana yagiye koga mu kiyaga cya Muhazi birangira apfiriyemo. Uyu musore yarohamye kuwa mbere tariki ya 17 Werurwe 2025 mu mudugudu wa Nkindi mu kagari ka Nyarubuye ho mu murenge wa Munyinya wa Mugiginya mu karere ka Rwamagana. Yarasanzwe akora mu byuzi by'amafi biherereye mu nkengero z'ikiyaga cya Muhazi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Munyiginya mu Kantambara Brigitte yabwiye ikinyamakuru igihe ko uyu musore yabwiye abandi bakozi bakorana ko agiye koga kuko yumvaga ashyushye cyane. Yagize ati uwo musore yakoraga mu cyanya cyororerwamo amafi rero byageze ejo saa sita bari mu kiruhuko abwira bagenzi be ko yumva hari ubushyuhe ashaka kujya koga. Rero yahise ajya koga mu kiyaga cya Muhazi, hashize akanya babona ari gutabaza, mu gihe bagiye kumugeraho aba aracubiye arabuze. Itifu Mukantambara yakomeje avuga ko aba bakozi bahise batabaza inzego z'ibanze n'iz'umutekano birangira haje abapolisi bo mu ishami ryo mu mazi abari bo bamukuramo nubwo basanze yamaze kwitaba Imana. Uyu muyobozi yasabye abaturage kwirinda kujya koga batambaye imyenda yabugenewe cyangwa ngo babikorere ahantu habugenewe hari abantu bashobora kubafasha. Yasabye ababyeyi kwirinda kohereza abana babo kujya kuvoma muri iki kiyaga kuko bishobora kubakururira ibyago birimo kurohama bakaba bahasiga ubuzima. Nitwa The Fresh, aya niyo makuru yararimo aravugwa muri iki gitondo. Kandi subscribe, amakuru nkaya uzaza ukomeza uyabone.